Hosteldan çıktım. İkinci hostelga varım. İkinci hostelga var olduğundan meştke jumuğa varım. O zaman bulurga tekrar 10 minuttan qarağız. Bundağı сложные системалар. Вообще, кімін ойлап отырген екен бүтінсін. Вообще ғажайып мында. Джунгли. Вот. Bir yolunu шығар үшін теги әлі нелер йөрүгө керек. Бик көп поворотлар нелер. Мына бит инде мотор вид мында көре аласыз. Bu, кстати, dünyada второе самое высокое здание в мире. 679 метр, 680 метр почти. Bundan biygерек только Бурдж Халифа ғана. Мына біздің үстен метро бар. Mında metro var. Mında monoreys var. Mında avtobus var. Mında desek ne yok. Таджикстанда кебек легковой машинада обычный десяткада не yok, автобус yok. Ой, әлі ауыр yollarını өте в итоге келіп жеттік мешітке. Келіп жеттік деп мягко сказано. Мында мешіт алдында огромный территория тығыз. Теги Палестинада газында болған бардак белән мында халық бүтінісі не значогын кигәннәр, Палестина значогын кигәннәр. Кемнәр куеп була? Мен үземне сумкама салдым. Әкелеп кенә менәбез. Мәчет зур булырга тиеш. Мына шундый заллар. Центральный зал кайым икән. Центральный залда бурын калмады. Тегендә халыкның алдына чыккач күрсәтермен. Бакар шундый залда утырам. Шундый мотор заллар. Жума намазы бетте. Бетердик. Вот. Бурамда митинг бара. Палестина хөрмәтенә тәкбир, Аллаһу акбар дип кычкыралар. Куркып тора инде бер инде кытырулар башланмас микән. Анда сүзләрдә обычно митингларда куялар. Зданиялар җимерергә баралар. Анда телефон ишетелмидер, но колакканлык ишетелә. Урамда анда бик көчле халык җыелган. Мондай хатавышка киенгән кешеләр дә бар монда. Шулай заллар. Мотор. Мешітте болдым Малайзияда. Bütün şu birebir şamı, bütün meşitleri zametim. Kavyurlar то ли iski, то ли elinde химия bilen жуылган. Рехат түгел kavyurları. Elinde ощущение, как будто третий сортный иски мусто ковер таққаннан кеп. Скорее всего, ол яхшы ковер булгандыр, но химиясы bilen что-то не угадали булай біраз. Шундай зал намаз бітті. Центральный залда bir 2000 кişi ise мындай урам залларында где-то 15 bin kişilik miydi bu meşit. Может даже көбірек de sığılır. Мен былай на скидку айтам енді. Точно неше екенін білмеймін. Может даже 15 kere түгелдір. Çünkü tamam этаж бар былай. Мұның копиясы болса 30 bin бардыр. Балықтары балық жайылған. Бесплатно шапмаслар Миколай Блай. Вообще буталып еттім. Мында точно 15 bin кіші генә түгел. Bu әкәмәт здоровый здание екен. Мында әлле-нинди корпуслар бар. 30-40 bin кіші сыйдыр мында. Әлі мен һаман бірінші этажға чыгам. Һаман икенче этажның зур корпусларында йөрим. Что-то бетмей бу мәчет. Кайсыгынан кергәнмендер. Астагы корпуслар белән монда учебный класслар, анда да бар. Аннары тагын бер этаж бар икән. 40-50 bin кеше сыйдыр монда. Интернеттан карарбыз, әйтербез. Ну, әкәмәт зур икән бу мәчет. Теге именно зданиесе үзе 1-2 bin кешелек кенә. Ә менә бу проветриваемый корпус. Әкәмәт зур. Чыгабыз. Менә шулай парковка. И то меңләгән кеше митингта шундый мотор урын.
Hazır şuндый konkurs, özünün tepşikini top dep atalar. Bir başımda başlana. Bunda şuндый baseyka bir de var, hemen şu balkonda oturdum. Manara. Tegende 50 kadar var. Fontanlar işlemiyor arkadaşlar. Fontanları kabzalarak gerek. Bunda tağın bir balkon. Tegende kupolu var tağın. Uzun meşit bu. Baram olur 150 metre. Bazar yasaganlar bunda. Meşitten çıkıp Cuma'dan çıkarsın dağın. Allah'ın aşıysın, nersegine yok bunda. Eyberler de var, produktlar da var, готовый обедler var. Bütün eyber var. Но минуту бюджетный турист için не сказал бы, что арзан. Men centerdan ketdim, ikinci hostelga tabi baram. Mında endi G'odirek kishilarning yashagan turmushlarini ko'rsataman sizga. Mana shunday trехэтажный domlar. O bek ko'p o'rinda 4-5 devarda. Ham цокольный этаж butunlay endi parkovka. Mashinani qoldirib ketasan, uyingga minasan. Вот. Mana bunda уже azrak boyroq kishilar turadi endi. Ko'ra olasiz. Bunda уже ko'pga g'odir domlar. Shunday senin bakşan territoriyin yok, kırtıp başından kuyurgağına mümkünçiliğin var maksimum. Ben bugün soğutarak kısati uğramda. Evet. Şunday hal. Bunda indi centerde yaşamayan G'odirek kişiler turamıyor. Şunday dumlar indi. Köre alasız. Şunday tip dumlar. Hostelga ornaştım. Hostel, честно aytkanda, двухкомнатный квартира, но şunday belekigine bölme. Переделанный hostelga. Bunda 6 kişi uxlay. Но зато bu 20-ci etajda. Qarabsın indi bekliktemin. И qap-qara ettirib bulut kela ko'rasizlar. Qap-qara ettirib bulut kela. Yashin. Bütün shahar ko'rdim bunda. No bütün shahar deb orttiram endi, chunki bu shaharning sentridan jiroq. Sentrdan teganda men bo'lgan yer. Вот, men shunda turaydim. Mana tege zo'r bashня. Men zo'r bashняdan 1 kilometr turdim. Вообще капитальный yomg'ir kela. Qap-qara ettirib yashin butun yerda. Bunda meshit bor yaqinda. Tegisi Dvorец Короля. Вот, benim karavat neşek udupnay. Kıymet değil bu 500 so'm, 530 so'm. Bir tün qondirganmanda. Вот, no neyinde. Bo'lmak kichkina, chesni aytganda tualet 1, 14 kishiga bir tualet, shiratlashib. Кухня никакущий, коридор не очень. Pakistanliklar, induslar bunda azrak nechista plotnaroq. Zato men shu vitga aldanib keldim. Qarag'inchik motor bunda 20 etajdan terazadan qarab yotirga. Men hostelning tega sentrda turgan hostelning bayasi 50-60 so'mga qada deshevli. Zato bundan endi vit ko'ra olasiz. Yashni. Bizning yoqqa kapitalniy livin kela qarasiz. Bir narsa ko'rinmay, пока u kelib jete. Все как в тумане, bunda натуральный tuman. Men bunda yomg'ir ko'rganim yo'q. Tütünmü bu? Yomg'irmi bu? O'nga bitirib bo'lmayman. Yomg'irdir endi. Вообще kapitalniy yomg'ir. Do'stlar, yomg'ir kelib jetdi, terazani yopdik. Bu тропический дождь boshlandi. Bir rever ko'rinmay, kapitalniy ish. Yani bizge to'lqin kelib jetmadi, yashni. Bir ko'rinmay. Ужас bunda. Ko'ra olasiz nechik volna kela. Yomg'ir. Ужас. Тропический шторм. Тропический штормовой yomg'ir. Thunderstorm deyiladi bularni. Bir rever ko'rinmay.
kişki travukka çıktım el dostlar. Manda bizning yaşaytırgan rayon Kırayda shunday bozor yasaganlar. Shunday bozor beyeler mine. Честно aytganda rossiyskiy beya bilan chaqishtirganda почти bir vinogradning bu коробкасы 200 necha so'm turadi. Mandarin qiymat. Nasa дешевый, mango дешевый. Mango chindan da дешевый. Честно aytganda Rossiyada 200 tenkaga mangoni olsang bir штугын, manda bir mangoni 50 so'mga olib bo'la bozorda. Kibitda yo'q endi, kibitda qiymat turadi. Zato ne? Manda bozorda yaxshi arzon beyaga topib bo'ladi. Shunday evlar sotalar endi. Men yana degandarak yashayim. Shunday sladkiy evlarda sotalar, ballı evlarda, napitkalarda sotalar. Gidasında, olasında, içesin. Bunda nətəgi pastelni komplektlarda bizim yoqda yaratalar. Oyunlar rizikleri de var, bütünsi var. Altın kız evlerleri de, irat evlerleri de. Şehirlerde de sizler постоянно. Вот. Şu mango arzan indi. Dragon fruit arzan. Bizde bitimine bu dragon fruit bir kıymet tura. Bunda arzan tura. Boliminim ne bu neler indi yaşaşeler arzan. Falan evler abi işte kıymet direkt. Şimdi uğramlar. Kişiler şöyle yaşıyorlar. Kim частный домda, kim многоэтажный домlarda. Многоэтажный debin 3 etaj indi bularning. 3-4. Mana o mikrorayon bu ko'proq Kitayskiy kvartal indi bu. Bunda ko'proq Xitoylar turalar. Bunda Malayziyaliklar o'zlari es ko'rdim. No Pakistanliklar ko'p bunda. Mana shunday domlar bor. Bu 30 etajli domlar, 25 etajli domlar. Mana bunda tura. Mana kvartirnilar. Вот. Bu 35 gradus почти круглый год. Bunda konditsionersiz bir nindi kvartir, bir nindi dom yo'q. Yashab bo'lmaydi bunda konditsionersiz или ventilatorsiz. Shu qadar qiziq bunda. Evet, hürmetli dostlar, şöyle kişiler yaşaylar. Metro değil bu, poyezd var. Bar ayrım metro, bar poyezd. Her de короче var metro, var monorels, var avtobus и var поезд. Вообще көп мында транспорт экемен. Ну шундай, но поезд самый непопулярный деп айтайын. Самый чиста, самый аккуратный, bir не пробкада тұрмайсың, рахат. Ну кіші мында әз, чөнки мұның направлениялары әзірек бек үзенчәлекле. Бірақ metro yürü bitindi. Dostlar, çıktım. Bana sana bir motor ıskala. Bas endi nedir moymaldan yasalgan ilyak bitindi bularning. Bu diski. Qayda kamanın sentralniy vhodlari. Sentralniy vhod degandadir. Hürmetli dostlar, ben kelib jetdim. Mana shunday motor yerlar. 150 yillik bir kishi shu pesheralarni topgan. Hem indi halkı uzakta uylab turmagan mesni induslar jiyilishib bunda o'zlarining milliy kulturniy natsionalniy sentrlarini yasaganlar. Akkuratligini ayttirib ana shunday xramlar tuzganlar. Tegende tege moymal ilahini yasaganlar. Çünkü bunda moymallar bütün yerda ko'ra olasiz. Bütün yerda moymallar yugurib yurib. Ana şüplük var, da şüplükte moymallar еще qo'rqitdilar, что qo'lingdan telefonni talab olirga bo'lgan moymallar deb opasniy hayvonlar deb. Вот shunday xalar. Ekremkine kiramiz hozir bunda kompleksga uzur. Andala 200-300 bosqichday skamina turgan. Shuni mashaq kerak bo'lacak. Endi shaharning shiti.
Mene bitinde tege neyi? Mene bu Hanuman dedim maymunun ismi. İşte indi тоже big zor skulpturalar. Şunday zor skala. Mene köbürek конечно skala kızıktıra. Әне ettiğinde tavlarga minme deyip yere minmesmin. Buna mene de olmayayım. Şu maymunlar kadar korkuta. Kuldan sikirip alıp telefonu urlamasalar. Çünkü bunda bir urlarga yaratalar dey. Şu maymunlar. Motor çeşikleri sevinde bir köp türlü төсле. Оказывается, тегенде мен жүрген жерде вход түгел екен, вход бар. Ой, қарай ничек мотор бұндай жасағандар. Ай. Ничек мотор, а? Водопадлары да бар. Күллер де жасағандар искусственный. Қарағыз ничек мотор. Ну, Индия түгел достар. Мен менә бүгін бір жазып жіберді. Қайтыгыз тезірек Индияда bir қорқыныш. Мен Индиядан кеттім енді көптен. Мен мында уже bir 10 күн тұрамдар енді Малайзияда. Мада бик мотор, бик чисто, бик аккуратно, бик культурно. Малайзия вообще ошо миңа. Барыгызга да Малайзияны советую итсем. Карагыз ничек мотор ясагандар. Вообще шикарно. Әнә тегендә тагын бер пытны ясап куйганнар. Монда күгәрченнәр җыела местный. Кибетләр дә бар әнә сразу. Менә кешеләр җыелган. Күгәрченнәрне ашаталар. Тагын индуистский ниләр, храмнар. Индуистлар вообще шума халык. Чуть-чуть слабенько бесәң сразу басып алалар. Әнә монда тагын пещера тапканнар, сразу алар. Арендага алганнар, аннары приватизировать иткәннәр, аннары сразу үзләренең храмын ясап. Хәзер ел сайын 2-3 миллион кеше килә ди монда. Ел сайын 2-3 миллион кеше килә. Шуны приватизировать. Менә теге баскыч дуслар. Менә карагыз, пещерага керәтергә, шушы пещерны. Беләсезме, кем пещерны тапкан? Вообще бер англичанин тапкан. Тегеләр ишеткәннәр дә сразу жүгереп килгәннәр приватизировать итәргә. 40 метр шушы бәндә. Монда ниде? Малайзияда иң зур ни? Чегитеп китегәндә скульптура. Вот Малайзия үзе мөселман иле. Монда 60% торалар малайзияслар. Калган 25% Кытайслар, калган 15% ниләр тора? Индуистлар, индийслар. Вот. Безнең якта мондай бер ясасаң, сразу теге артык дини кешеләр юк, харам тегеләй булай. Әмма монда карагыз, үзе мөселман иле, үзе чиста, бер нинди преступность юк, культур бөтен сөйләгән. И шундый толерантность. Индуслар үз храмнарында, китайсларның үз храмнары, мөселманнарның үз мәчетләре, кстати, христианнар да бар монда 1% ярым. Аларның үз ширкәүләре, бер кем бер нәрсәгә бәйләнми, кем ничек динен тотарга тели шулай тота, һәм бер нинди радикализм юк. Шу кадәр культур менә миңа ошый. А то бездә сразу теге бәйләнә башлыйлар. Нигә бу булай, нигә ул тегеләй, нигә ул булай. Монда бер кемгә бәйләнми. Даже бәләкәй шәһәрләрдә дә, бәләкәй поселкларда да бар. Мөселманнар белән кытайлар тора, бар. Мөселманнар белән индуслар тора. Бер кемгә бәйләнми, бик матур, аккуратно гына яшиләр. Бер нинди үпкәләшү юк. Менә шулай яшәргә кирәк. Аккуратно иттереп. Радикаль сыкырга күрә кирәк. 272 баскыч диделәр. Шу 272 баскычтан менергә кирәк. Әле Аллаһка шөкер. Аяк киемне салдырмадылар Индиядә кебек. Сонда бүтән җиләкне салдыралар. Томын барып бетәсең. Так. Мендем 3-нче нигә? Каскадка. Барабыз дальше. Маймылдар утырган бүтән җирдә. Карап. Телефон урларга дип кенә торалар. Менә тегендә маймыл. Şimdi motor onun maymunlar hani urlap yürüyorlar, kaktusunu görüyorsunuz mu? Şurada şabalar da şabalar. Evet. Bütün ağaçlarda, pınarlarda maymunlar sekirip yürüyor. Ben biraz yol item. Evet. Çok kalmadı hemen hepsi. Şimdi şimdi korkup buna oturar. Kimge beylenirgen miken? Хитрюлар, а? Кешеләргә сикерәләр. Менә карап тора ул үзе. Чегән малай кебек.
Kile bunda. Kile karal. Hoppa. Karağız pişiri başlandı. Biz grot içine kırdık уже. Daha kalağız maymunlar telefon nurlamasınlar. Bugün 2 kişinin nurladı dediler уже. О, мында свежий жир. Мында жүгеш. Düşemden nesedir alıp tura. Yakır olasız. Tavşılar tamam. Mında Allah aşkına. Yağmur yağan kibik mında. Kapitalninki. Böyle tüşümüşler yürüyor mında. Крал сгород dostlar. Bu вообще kemet motorun. Lütfüçü müşler uçup yürüyümünde. Işık tırşıklar. Yağmurlar arasında jıyılgan bütün su ekranıp kremanda tama. Hani görü olasız. Bu центральный зал. Mında высота до потолка 70 метр. Bilmiyorum köp 70 метр, но kim degende 25 etajlı dom 20 etajlı dom sıyamının içine. Şunday zor grot. Mağare. Mağare. Lakin mağare degende biz için belekey bir kusalında getiririz. Ama bunda para alsın indi. Hakamet zor. Ben bunu anlatamıyorum sizge dostlar. Bunun içinde 20 etajlı domunu kıstırıp buyurda bula. Bu kadar zor bu. Tali bu bir gene pişir. Dalşı barasın tağa da kubreganda. Bir tutamsız yağmur tama. Yağmur tuğulinde bu yağmurlarımda yok tege. İspariyen iyisi mi? Benim bir şey motor. Dostlar, bunda kiler kirega biz edelim. Bunda kemet motor. Kamera вообще bir almayışın barlıkta bu kadar evini kursat almayı. Sonra benim kamera elbette noçar kursatı. Küz bilen karaganda cemaat bunda kemet motor. Karagız. Kamera ölüş yögüne kursatı ala. Lakin çıtın barlıkta acayip motorun. Yürgen Центральный город. Галерейның бірінші үліші. Маса енді екінші город. Мында үсті ашық. Ой, қарағыз мында сталактитлер. Еще сталактитлер мотор мында. Шикарно. Dostlar, qarağız nechik motor mında. Acayip. Nindi o'rinlar bor. Nechik Alloh taolo motor ettirib yasay. Göresiz, nindi grotlar, nindi mağareler. Acayip söz yok. Ne kadar motor mında. Mana mında qarağız. Şunu ettirib. Minib ketasan. Acayip motor, конечно. Şunu hata varım. Evet, büyük motor, ekamet. Acayip orun. Barğızda keliniz, görüp ketiniz обязательно. Bunda всякие suvenirler de var. В основном şol neyindi? Petronas başnaları bilen. Ayırım çıtı bu işlerden belli bulgan evirler görmem. Motor söz yok. Acayip motor. Yağmur. Birinciler şu su ağa. Biz fakat tуда-сюда kirip çıkarsın, hürmetli dostlar. Biz su bulup çıkarsın. Hatta oramda yağmur yok. Tıptınış yok. Çocukun son maymunlar alıp gittiler. Ben bunda bir stor kora oturayım da neyse alırım bir kendim. Ne suyun içirge motaşa.
Boşalmayan çatı. Böyle de aşıp bari, böyle de aşıp bari. Pratikler yayılgan. He, açtı gördünüz mü? Bir sunu ağza. Bir şu ettirip bir şey var ya yatsız. Koluna tutup bir şey ne? Aytırmış miler indi. Hayvan gibi bir şeysin. Hadi hayvan bir tanesi. Tekinden şey hazır ağız bitken yerden. Amaydı bir şey de bilmeyi. Amayım olur mu da bütün yerde? Yıllar mı da banda? Bu da şöyle sıkıntı yürüyorlar. Böyle benim kırığında mısın? Şu şabaşa ne temindir evren alıp gitti. Yürüyorlar. Nasıl şeker yaptım? Şuraya da çoğu bu hatım bilen şey bit. Pastayını bir loda qari, примерно bir 20 stupinkelik maymol koluna sekirip kolundağı başka chipsini talab aldı tegenin. Bir suyun chipsini tutup çaptı, suyunu tege mujik girmeni baldanları. Şu an bunda kilesiken bir astarujny bulağız. Mine bu belki şeytanlar kişilerge sikreler de yoltırağın evlerini kollarından talab alırlar. Sikirip tutuyor beni jüriler alır. Kütmegende. Şunday getirişler. Dostlar, men kelip jetdim. Nega vaqtga chiqib jetdim. Yurib chiqdim. Ko'p deganda bir 40 minut o'tgandir vaqt menda bo'lganga. Вот, shunga tilaklaringiz bo'lsa, обязательно kelingіз. Big motor, big ko'rkam. 20 minutda da yurib chiqib bo'ladi, 1 soatda o'tirib bo'ladi. No, menimcha 40 minut jetadi bütün narsani qaraga ko'rarga. Shunday xil. Maymunlarni bundan da ko'rasizlar ana. Teginden kişiler yürüyor, bundan kişiler yürümüyor. Çünkü ben amanda çürsen, maymunlar beylenesin var. Şehirden bir öyle şey bulgan bu. Şunday abi şimdi yürüyenler, işleyenler, bunda ikinciler bir eğitip bitiginde. Vithiy posyoluk bulgan bir iskegen alamağın adımlardan. No sonundan kimdir menip mene bu pişerlerini izlep tapqaş. Raskoroşu bitkenç bütün derslerini sütüp jimerip bunda bitinde şu şunday turistik interesanlar, turistik müzeye. İlk motor gelip çıkan. Musa kulağına papugay. Evet, tekinde bir papugay. Bunda ak yılan, kara yılan, sir yılan. Şu bütün yırtkışını kulağına düşüp atağa çalasın dileğim olsa. Benim bir de dileğim yok. Yılanlar in yaratmayan evlerin birisi. Evet, maymunların carapmıymış zaten tuda sikirip yürüyorlar. Arada ıskançık ustaytırıp beni ıskalalasın. Kilgen şey elemiyoruz, vakit var. Şuna dostlar, baka stansiya kırında jürüp alan bu Indiyski mikrorayonunda basınım Indiy saktıra. Şu anlardan bana bütün jüde şeşek indi. Özünüz bilesiniz, Indiyista şeşek yoradalar. Teginden bunda koyurga, hramlarga alıp baralar. Evet. Evet, kakoslar kursağız üstte. Kimdir kocaları. Bunda trassa kırında тоже palmalar. Ne kakoslar yota kurup bulsa. Hazır sizge kakos kursağız. Nişeydi. Ne jirde kakoslar yota kursağız. Berkemle katogul. Bu храм kırında bitinde храм dip mana turistik kompleks bu hinduist bitenden bağlar mektep manda. Indonezya'da şu Malazya'dan aşağıda peki minimalni problemler neler bulması için neyse işleyenler Malazyistlerin uz mektepleri, Hindistlerin uz mektepleri, Kıtayistlerin uz mektepleri, Avrupaistler özleri ayrım Avropayskiy şkolga yürüyorlar. O şunday hal Avtobus devletini gül talaşalar, yoluk beylettirmeyler, tegile işlettirmeyler, bula işlettirmeyler deyip. Mene öz mektebinizin yasağızda, nişiktiriz şulay jürügüz. Mene bunda yasağınlar hem bir kimde beylenmeyi.
Кытайский мектепте нинди традициялар, нәрселер бар анда? Ансаларның ышалар мектебе бит. Главный программаны үтилер. Вот. Мен индийский мектептерне үттем. Индийский мектепнең içinde Ленин бабайның скульптурасы орнына анда инди нилер Шивалар, Кришна, Вишнулар тора. Беркем дә бәйләнми. Алар мәктәбе, частный жизнь, аларның үзләре эшлиләр, ничектеләр, шулай маташалар. Шулай итәргә кирәк. Жүрим чиста. Индийский микрорайонга килдем, күрәсез, опять Индия. Кстати, бананнар үсә. Кемнең икән бу бананнар? Киргә рамыйдыр инде. Вот. Индийслар булган җирдә чисталык юк инде, дуслар. Индийслар мәктәп эше более-менее. Индийсларның нидер без егенде ул. Шүпләр булса аяк астына ташлыйлар. Бunda şagadet indi. Punjabi? I was in Punjab. Yeah. In Agra. No Agra. Kakosunu açıp biremiyor hazır. Все. Startı kakosunu içip barıyoruz. 100 сум була bir kakos. 9 сумында 30 нече 40 минут көтөргәле поездны. Buldum Brodna, hazır indi ikinci atına Malayziyada. No kakos suun taki içmegen idim birdegen. Süteki içip koraga buldum. Bilesmi? Kubagızın içken bardır. Min birinci mertebe içem. Benim için ne kebek tuyuldu bu? Koyun suyu kebek. Evet, koyun suyu içken kebek. Kimgedir boşka tem tuyuladır indi. Nezirek baldırak suyun normal bari. İşteki mine bunun oşap bulur mu iken? Стружку kakos uyuyduk olay var. Birinci mertebe oşap varım. Meşik getirdim koralasız. Bu Kıtayski rayon, no meşik bunda zor var. Evet, kuşlar jüri artık tutulması lazım. İle namazında 35-40 kişi bulduk. Kirgende şöyle tekrar kaneler tura. Просто gidersin de jurnasın da kiresin de gidersin. Bu meşit bir uzunçelikli. Çünkü bu Kubrek İslamski Center'a şahım. Bunda bir köp zallar, bir köp bölmeler, türlü merapretiyler uzduratırgan. Как таковое здание meşit gibi kırılgan. Manaralar, kupullar, no. Edip gitigende вот, kupulu, вот, manarası. Namaz okuytırgan zalı. Bir 10% bütün binadan. Kalgan bütün zallar türlü dersler neler anda bir köp merapretiyler uyuşturatırgan orun indi. Mine если не многоэтажный Малайзия, мен шушынды инде ул. Kuala-Lumpur. Şunday tipte göre alasız. Ağaçlar ise keng bulmagan yollar, şunday uskigina yollar. O jirakta mınayga taşkala tursa, kalgan yerlerde şunday bir etajlı, etaj yarım mansard bilen ili 2 etajlı domlar tura bitindi. Bu indi halli kişiler tura indi bunda ko'rinib tura. Mansadagan более-менее halli kişiler. Вот. Çiçekler bir köp çiz tamamında аккуратно. Yılğa bitindi көресіз мында yılğalar. Köp çünkü постоянный yağmur. Şuna yılğanın suda деген нелер bir жетишмеу yok. Su жете мында. Влажность мощнейший мер, что bir этаж домlar. Kurala sökünde. Tegende mansardlı 2 этажlı domlar da var. Kanlar bitinde многоэтажный 3-4 этажlı застройкалар tegende мындай застройкалар кете. Мен уйлаган эмне булар деген индидер алама домдар инде бийиклер дип, теге социальный жилье якынрак келгеч, наоборот, анда бик матур домдар булып чыкты ул. Аларның дворлары охран белән кирип, булмаган да любой кешегә менә күрә аласыз. Шулай яшиләр инде.
Мен бит инде үзем сәяхәттә күрсәтергә тырышам. Домнар, ничек кешеләр яши. Менә күрә аласыз, чисталыкны бер шүп юк. Бар шүпле урыннар. Но аларны табырга авыррак шул. Менә монда кеше тора инде. Бу мансардлы этажда инде. Менә үзенә бер балкон ясаган. Вот. Менә монысы бер микрорайон инде күрә аласыз, шулай торып торалар кешеләр. Менә нинди отделка. Бу китайский район. Хотя монда встречаются инде мөселманнарның да домнары, индусларның да домнары. Алар ничек обозначать домга кірер алдына, менә, например, монда кіріп карыйк. Алар асып куялар. Үзләренең теге атларымы, ниләреме, значоклары менә монда китайский значок. Вот. Монда тоже китайский значок. Иске машиналар да бар монда. Монда тоже. Ну, бу Кытай районы инде бу. Мен китайский районда яшим. Он считается дешевый район. Вот. Бар малайский районнар, бар индуистский районнар. Как всегда инде, үзегез беләсез, индуистский район самый пычрак. Менә урамда бик киптерәләр бит инде. Чәчәкләр үстерәләр, агачлар үсә бит инде. Ну, астен чисто, шүп юк монда. Этләр дә бар. Бу китайский район инде. Бу, кстати, Камри. Шәтер бешиләр. Бик мотор, бик чисто. Машиналар ачык, кайбер җирдә ишекләр ачык күрдем мин. Бикләмиләр. Монда теге андый урлау, ни проблемасы юк инде, Аллаһка шөкер. Монда ул яктан тәртип. Индия белән монда колоссальный аерма. Менә бу минем яшь чакта иң яраткан машина, мин хыялланайм мондый машиналарга. Peugeot 406. Хәзер инде иске калыймаган, кирәге дә юк. Менә диски парк кебек монда әйбер ясаганнар. Кирип, жал итеп чыга аласың шундый мотор агачлар. Аккуратно, чисто, җыештырылган. Вот, күрә аласыз инде шулай ук. Частный секторны. Bütün җирдә каналлар монда су аксын өчен. Чөнки постоянно яңгыр булгач, моны белмим. Может суырга да мождыр. Якын килмәскә үтсә. Вот. Индуистский домнарда инде үзегез беләсез нинди значок. Андый значокны Россиядә күрсәтергә ярамый. Свастика значогы. Ул индуистский значок бит инде менә күрә аласыз, ичке дворничек кешеләр ясаганнар. Вот, менә шулай яшәп яталар инде. Вот, сәлам алейкум. Так, бусы primary school tuition class. Bu начальный мәктәп частный. Бу продленка тибында инде. Килеп балаларын укытып, китеп калдыра аласың инде. Учеты бикле. Вот, менә монысы инде монда этажный дом. Монда әллә ничә квартира инде. Этажный дом, 4-нче этажда бар булган мансард формасында. Кайбер урыннарда шулай китайский храмнар, индуистский храмнар ләгә. В основном шулай чисто, мотор, аккуратно. Бөтенләй ул каралган, әнә тегендә тоже күрә аласыз инде. Моннан ул мәзәк күренә, якынрак килсәң чисто анда мотор. Вот, но шул проблема монда. Яңгыр и кызу. Влажность бик көчле. Влажность белән проблема булса, авыррак инде миңа лично. Бик җиңел түгел мондай влажность белән йөрергә. Менә китайский храм, кстати. Тегендә мәчет булды бер ярты километр элек. Даже 300-400 метрдыр. Монда китайский храм. Монда кытайлар кирип, үзләренең әйберләрен эшлиләр инде, Кытай халкы. Вот. Дальшырак барсак, индуистский храм ләгәчәк. Бөтенесе дә бик мотор, бик тәртипле мотор иттереп яшиләр. Bir nindi talaş, bir nindi yakırış, bakırış yok. Bik görkem. Әнә тегендә зур дом тора, 33 этажлык. Анда квартирны, шул 2 бүлмәле квартирны передел итеп бер җегет, Даниил исемле җегет, сдавать те арендага инде. Без шунда 14 кеше торабыз.
Вот. Daniel o'zi qo'nsa, qo'nmasa endi 13 do'stlari kelmasa 12 bo'lamiz endi. 2 bo'lmali kvartirada 12-13 14 kishi yashaymiz.